Tara pungarat non puta mesena to warga celeng dun long lipen radatum hitikulat kedam pencing lok ajara sai kedam takisu. Dilai rai kom sai kiari deng rakia hormu pen bang hinia tung kacing nang. Dai thor pen rongbong khat ka chelenga to war ki hino ajok radatum arni wangta kaningri. Eba pen metrika satlang kapang dak ponalong Karbi Long pen 75.47% la pen West Karbi Long 66.33% ke pasang thek ke klang. Aprang si Birta kilara to anophan kardom pajirlo kardom non Birta than je bang sami ojang terang pi non arji kha Birtang tompen Lakhain ka raphoni lep MEC constituency ke parlu kapa phidun nai hawar ki borpung la pen tarapung dai silo borpung la pen tarapung hawar towar ke hinno jok radatum kedam ke bang kisung piniar nianta jokun ipin lang towar ke hinno pen kisu kachilang je phan ke ponta kibu mati charchong pongsi chepon anta abatai du ulo lapen kisu kitana tumpen si kachilang damji ahem litong thek thek ko toware beng an achithe kavedara tumta du ulo labang so towar nang selam pithapu ke isi atuma phan kachuningri abatai du pikan lo lapen radatum kacheleng kisung aputhak Birta kapache thangta abatai du ulo bye bonta tarapung arada phan kupi ka chong hoilo ni non puanta misen atowar lapen misen school lapen misen kijonalang lapen mer hing anta nang pi thek thelang tarapung arada phanang kilang pangkrivia sonmande tarapung pen dolamara an ka cheleng atowar ki claim bomalong KEC atum nang cherabdun wek tha pusi tarapung hawar arada tum kachuning report dolamara pen sam singing ling Karbi Longri Abirta non na pesibang lo dalam rape lo di no tarapung acha ro na tu la ke vang la tu wa shooting la sono ma li heno tu wa shooting da la sono la ba ja tu we kompe sing koi pe ni da la sono ke di da sono lo ni tu acha ante ra na tu ki tam tang bong ke ne ba ri situation tum pusi ta me political leader dom se nang claim pilo ke bale si tum si ta me so to wara putha aprang buna lo se me non heno tu lap la pu ya ma acha ante no na tu la so to war kabunai ji pu nang tu me kenen aprang ani si lom ne news ke klang pon bang ke pan pi ni padu non na sodang tu claim ke det mal non claim mane ako claim bom lo ke claim ke tame arong si claim mati di ako non rong complete claim lo tame claim lap lela ente ton ni dinar julang mane non na bang ke nale tu bang non ni claim tu ye bang ke non la son ajare panchon ma mante a tu war si non na tum la son lang bung lang preda jo ke bunai po son se na tu mathalo jar ke panchot pute ali gavelo si bangke matha bangke mane jongsi ki klemi pulote mane la ekdom drain se di mane pulong lor kili ajo ana bangke thulor nai la pen la ajata pinan bake pana po anate acha tarapung leng plot to war he no la son lo ha hem lo la ke acha anta dang liben pilo ke ni ye mane non na to klem bom malong la ke council ke ja to phan pante non itum local MSC do la pen ka aparta me to arenge the do da hai to phan non na to klem bom lo nang cherabdun pu mal ma cherabun de lo nang cherabdun je phan ali chuning ri ma o la ke chuning ri kang tung lo ni le ke chuning ri ini hang lo aku alang li tum jong si na pidun ji aning hang do pulote nang klem pi vek nang pu sini li ke matha athe la tarapung arlok ke dam tang ko anita la pusi dam bom wang bom lo sitame pining non la bai rang ke cheng i bang ke bai decision pula he sitame la so pen cheng lo non in pu wak lo la plot lo la se akola non ke claim thu lang butame ke thi ding num ta nang pidun pulote anso sisi ki mepu la so acha ente non nang tum ke ne ge tarapung ke ningkan kan bakata do pola chan set mane arta kom he ke poto na tum phan sarkar so nang lang krang la puloma mante arta do thu ong mat sarkar so nang lang krang pu ya lo la so bangke tarapung abang ke arta ke do ulo nang li tame ni li bangke ha ke cheng pen arta bang ke chinin de lo tame pinang ana arta ke dolo ga sarkar sor athina ka chini election bunon la ka do ka vipir the ke claim cherabdun tame pinang arta ke dolo tame ni li chini ni de lo ke cheng pen acha ende
สุลังนนก็ต้องตั้งอันนิวส์ลงเอกลางบางแค่นนก็บางเจ้าบรูสเตียร์นี่เป็นโลปโลตั้งแต่เจสซีบีวันจีพุทธบรูสตีพาร์เอลต์ลาโซพุทธะเนี่ยลาโซเจสซีบีน่าปีพวกลาดักเลยโลเคอลคอมมิตี้มามันเตรองเป็นว่ามันเตเอ็มเอซีตุ้มเป็นว่ามันเตเอ็มเอ็มพีเอ็มเอลตุ้มเป็นสิ่งนั้นตุ้มพันนักจะเช็คโลปโลนั่งรีเป็นลาดักเป็นทานี่มา la bangke nili ke mane meeting ba dundi sisteme la leader tumsi la ka do ka virong nang ke convene lo mane jong heta mane non tuar itu misenai la pen misin si vanpu walam si clear alam nang pilo la pen rong arada tumta idoni nutke mane la bang so tuar pan papleng vek nang pu pusi ni non mathat pon bom lo ka do tumta acha ante nang le tu pan lo malo ni tumbang ke dun dela sisteme ke chisik lo ke bangi pha acha ante non nang le tum la ke the ding pan ke ekdom so dak pen ka chuni ri son do mala so to war non ke hen do war putha athe ke non nang le tu ke dam ke son e ponon ta ka char chong lok ben la hai bat pin ni pen lok sin nang tu ka che roi pon nang dam na la si la so putha nang lik la dak pen thani ma puji ma chuni ri ma la bang ke chuni ri ke kang tung lo ako chuni ri pen sisteme alang le tum yong si nang bom krang pulote la ke the del lo sisteme ka chuni ri bang ke la ke ni tum ke kaita akinang sot lo chuning ri pik lo chuning ri arel lo setame nang lang krang son se mande lo jo non antala puan chot lang mati ho kedam tang election por ke nang le tum tan tala pusi cherap dun lo bo ta pusi cherap dun lo tumta mane acha ande la non la so la to war ko an ma me he no tarapung ko an na develop lege la nang le tum non ma la local mc tum pe ni arleng the tum wang ma che wang nang che lang ma non la so atwar la non ke kali lo nang tum tarapung lok ban non hai to war lok nang che leng lo ma la hai la arleng the tu arleng the tum non mat ke ni to nong wang velang la pen ching wai nang ching ke than avela non puta wang velang ke ti to chura nang limen bang ke limen ke sing tok bi rong bang ke ni li ke saitaro Karbiang Longri Komsai Kiatum Kidu Kacerok Tok Ajok Pinang An Raki Beha Klembang Lapen Rakia Hormunep Ingnang Pon Longlo Bonda Raki Beha Klembang Tumta Rai Komsai Kiatum Ko Anma Kinep Kang Nang Pon La Ansosi Raki Beha Klembang Tum Apai Nang Bat Ong Sonsi Tek Pon Long Aruni Phaing Koira Hiniarni, Dilai Police Station e Parlo, Dilai Checking Along, Dilai Usi, Dilai Police Station Raikom Saiki, Lapen C20 CRPF, Bokojanatum Chelangsi, Kaike Kiri Kakuru Kaparsik Pigajok, Sarihajan Pen Manja Nat Kedambom, Iho Magic Passenger, Registration Number AF09AC1602 Along, Rita Lipdumsi Sabuna Home Cap Anlongpon. Lapen Laso Sabuna Home Along, Rakia Hormu Mati Kanilin Kep Sosi Anlongpon. Laso Rakia Hormu Pen Kachingnang Chekatum Dilip Chetria Supo Surjo Chetri Artaningkan Thongkep Manja Police Station ke Parlo Mail Sirkep Nepali Bastia Sor Lapen Hestra Bahadur Chetria Sopo, Bisal Chetri Ataning Kanthong Kebra Troxy, Manipura Sorpusi Pangthekpon. Rakia Hormu Lapen Kachingnang Chekatumapan, Raikom Sai Kiatum Chepari Dengpon si Arona Tengpen Sai Dengpon. Hidipi Pen Sarpin Potisu Karbi Longri Abirta. Lakhain ko retrok Duarbagri constituency angkangpi Daithor pen rongbong khata towara kile ki hino parpi ka jok radatum kedam kewang kaningri. Labang solong school college ke charliatum lapen gisugi un epen chenglok labang so towar si ka cheleng nanglo. Labang so towar ke selam jipu pen ke damtang suri hinira krener kep matijong ni pha inkoira hiniar ni long e somponlo. Bonda pining an ke ningkan phota ke plenglo. Seta non puta pa pleng thek thedet pupen radatum kaning report. Dolamara pen sem singing leng Karbi Longri Abirta. La ali ke hengdok an bak sik sak lo.
La alige no kani tum kasik sak hit piglo athi mani tum ge ajak de kinangi bisa mene bonghat ke ni tum ge to war na ka break dam khai belo break dam khai belo ni tum ge to war bang ke akinang so kani tum sung piglo ka dong tum tanang ke long lo ni tum akit sung kan sini lo opos ni tum bang ke akinang so ke to war bang le ka dong tum ada chuning wi lo ke ni tum sini tatela Pini yang tidak itu Karbi Longri Abirta itu mau report suruh pada orang yang itu kinangji tu ke ahok lah tema itu motor wek itu sumpik lah itu kedam tang mingkan pos kami itu lah itu local MSc research tu bihan dah itu jadi apa kami pahai lah alang li kan itu alang depan itu kecil mata apa nak jawab alang depan itu luar baguria khabar kami seni minit selang pan itu pahai lo bos kami alang li itu mana nang gelang le det son sido rasi itu man thang nang ni itu kiduk kelak phang itu thang nang ni itu kiduk kelak itu me towar le mesen ni itu ge aling le itu business kami itu mesen di kedam ke ada mesen di itu kiduk kelak phang itu phang la contract la punang pinai punang ni itu phang itu kiduk kelak phang la just itu towar ba mesen ni non itu ge to hi solai non tum la gede an la itu moto stop sa de la itu moto ko bek tam stung pik ange itu jat 10 toka endam nai dim ta tum 20 toka enang ko ti angel hala passenger ta tu phani ngai thison se dola ange tum da en it hang no ange gari ta nang hing no un malom towar ta dom lek dik sonna tum thek long ta hai lo la towar amda ason sin tum kisung du la si local indai tu MSc non ge education em lo la selang li phan ta mi tum tunu lo alang list mi itum han lang nai poro la gelang ni se pan tha nai asilang ni prabjin bai tum phang la towar ke na bana pi nai sin tum chunu ri lo asi ni li hin ben ta lan si chunu ri Tok lang Charlie ining hang edu lapen mi thang ta chepaduk polutang ti ador ki somati private school along anchotle HSLC sarlang ki unchot kali government school along penta misena sarlang ang thek chepalong dun unbuki pening surhinira ingoira ke thom aparman HSLC sarlang ang thek penamatsi thek ponlong lo Karbi Anglong ta kedam tang aning kan pen muti non hejong asarlang ki pangdak pon along ke pasaphai mati percentage ong muchorlo dipuarong supiangkang lumbajong ha war ke parlu government school labang so along go boys higher secondary school along satlangang theklaki 97.2% ankelong lapen bina pani high school sitami bangkriner kep satlang tokdungsi bangkriner kep ta chepa undun thaisi 100% patch percentage chepa longdun Lason Taksi Chandra Singh Teron High School Sitami Kedamtang 1977 aning kanpen muti 100% ke pass percentage ki long puki piningan chorlang bang sojok thanbang lapen school managing committee atum chepadu group alilu pusi thanbang aki hoy atum ningkarong pen pherang ke thingnu nang pachini don renki পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে তো এই রেজাল্টত মোটামুটি আমার স্কুল 18 জন স্টুডেন্টে পরীক্ষা দিছে ইয়ারে 10 জন ফার্স্ট ডিভিশন গৈছে 8 জন সেকেন্ড ডিভিশন গৈছে আর এজন স্টার পাইছে আমার স্কুল টোটাল 8টা লেটার পাইছে 6 জনে মিলি স্টার পাওয়ার লটো 3টা সাবজেক্টৰ লেটার পাইছে আর সোয়ালি 3 জনে ফার্স্ট ডিভিশন পাইছে টোটাল 100% রেজাল্ট হয়েছে এই কারণে আমি আমার স্কুল ম্যানেজিং কমিটি আমার সহযোগ করার কারণে আর আমার ইন্সপেক্টর স্কুলে যে স্টেপ লৈছিল যোৱা বছৰ স্কুল রেজাল্টবিলাক কাৰ্বি বেয়া হৈছিল পার্সেন্টেজত কিন্তু এইবেলি কাৰ্বি ভাল রেজাল্ট কৰিছে আমি সেইকাৰণে খুব থ্যাংকস দি আছোঁ যে আমাৰ আই এছ ছাৰে যে যিমান ষ্টেপ লৈছে এবং আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী মেম এইটো ভালকৈ ইনিচিয়েটিভ লৈছে যে এইবেলি স্কুল কাৰ্বি রেজাল্টটো ভাল হ'ব লাগে ওহাৰেজ আমি কাউন্সিলকো থ্যাংকস দি আছোঁ যে আমাৰ EM ছাৰ এবং এডুকেশ্যন EM ছাৰো যে স্কুলৰ মানে কাৰ্বি রেজাল্টটো ষ্টপ এটা পজিশ্যন আহিব লাগে সেইটো কাৰণে মোক যে আমালোকে সহযোগ কৰিছে সেইকাৰণে খুব মই ছেটিছফাইড আৰু সবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে মোৰ স্কুলৰ সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্ট আর ম্যানেজিং কমিটি যেনেকৈ মানে উৎসাহ দিছে ষ্টুডেণ্টক আপুনি এইবিলাক ষ্টুডেণ্টক সুধিলে গম পাব যে এইবেলি আমাৰ স্কুল ম্যানেজিং কমিটি কেনেকৈ ষ্টেপ লৈছে আৰু মোৰ লগত এতিয়া মোৰ স্কুল প্ৰেসিডেন্ট আছে তেওঁৰ লগত অলপ সুধি ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ সহযোগৰ কাৰণে অসংখ্য ধন্যবাদ এই বুলি মোৰ বক্তব্য হৈছে মোৰ প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা এটা কিবা বহু বছৰ মূৰত আমাৰ এই বিনাপানী হাই স্কুলৰ ইমান ৰিজাল্ট খুব ভাল হৈছে এইটো শ্ৰেয় গোটেই মই ভাবোঁ স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিমান আছে সবৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ ফলত ইমান ৰিজাল্ট হৈছে ষ্টুডেণ্টবিলাকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ সিহঁতে পৰিশ্ৰম কৰি পঢ়া-শুনা কৰি যে স্কুলৰ নাম মান সমান গৌৰৱ কাঢ়ি আনি আছে এইটো কাৰণে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আৰু আমাৰ হেড ছাৰেতো ক'লেই টোটেল ইন্সপেক্টৰ স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাউন্সিল অথৰিটি অল ইনভলভ যিবিলাক আছে শিক্ষা দপ্তৰ সবৰ ওপৰত চেষ্টা আৰু
প্ৰয়াসৰ ফলস্বৰূপ গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ নাম যে উজ্জ্বলি আছে এইটো ভাল লাগিছে আশা কৰোঁ আগামীতো আগত দিনবিলাকত এনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব এইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা ৰিজাল্ট আগতে হৈছিলে নে 1984 এবাৰ হৈছিলে 1984 পিছত আজি এইবাৰ 2021 আমাৰ ৰিজাল্ট হৈছে মানে তেতিয়া মানে 5% ইমান নাছিল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছিল দুটা তে এইবেলি মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন গৈছে 10টা ছেকেণ্ড ডিভিজন আছে ইয়াৰ আগত থাৰ্ড ডিভিজন আছিল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন মিলাই আছিল এতিয়া এইবেলি ৰিজাল্ট হৈছে কি মানে ছেকেণ্ড ডিভিজন চব গৈছে যে মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 10টা গৈছে আগত মানে দুটা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 4টা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ইমান গৈছিল এইবেলি হায়েষ্ট ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন গৈছে এইটোৱে 1984 পিছত এইটো মানে বেষ্ট ৰিজাল্ট হৈছে ধন্যবাদ KEC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen KEC Education EM Richard Tok Biatum Kabor Ipon Karbiang Longalong Quality Education ke banje phan kacepadu penajok Pining HSLC Sarlang Karbiang Long pen 75.47% lapen West Karbiang Long 66.33% an Jepali Dumsi kedam tanganing kan pen muti Pining anti pass percentage ongucha Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom